On se jedini odrekao predsjedničke kandidature u korist drugoga. Uzdizao je druge stranke i stvarao lidere, poklanjao poslaničke i odborničke mandate Srpskog pokreta obnove, a sve u nadi da će ujediniti demokratsku opoziciju. To je njegova jedina pogrešna procena i on to sada priznaje. U klevetanju Vuka Draškovića dva su čoveka ispred svih ostalih, Vojislav Šešelj i Zoran Đinđić, možda zbog toga što je najviše pomogao baš njima dvojici. Dok su se Danica i Vuk u leto 1993. godine u podrumu centralnog zatvora borili za život, Đinđić nije mogao da prikrije svoje licemerje. Dobili su ono što su i zaslužili, izjavio je štampi. Istovremeno, američki predsjednik Clinton, ruski predsjednik Jelcin, francuski predsjednik Mitterrand, grčki premijer Mitsotakis, britanski premijer Major, španski kralj Juan Carlos, gotovo svi državnici sveta tražili su tog leta slobodu za Vuka i Danicu.